Good morning. Taro falawa sa mo, malole sa ipomnuia. May tayo matang ofie, le rofo malang le yung tanto tayo le lang. Ya, tayo na yung leso gusto malima. Jason Luau pe luas full malima. Fai deu kuai ngala. Ya, wah, kuai ngambo yang po. Ke ia kanya ngayon kung hapulo so avai ia kuai ngala. Ia ko sila mai. Wah. Fiu su engi luau. Ni lau kam luau. Dia lawa. Fa au solo la kamane Luau ulo. Apa luau ulo? You know, it's not luau ulo. It's a remaining thing. Luau ulo. Yeah. Sala fala sa mo. Pero may pofia o may mo mayay o ako ipupang ang ni yaso. Asulusu maliman na yung sanga yali. Failonga ina le situ la langi le Chris Vasse. Ya, dia dah fai kamma dia. Ngo boleh mau se luau, se luau. Ya. Fa kau mai lor kamma dia. Pingi ele. Ya. Let me move the camera close to you can see what he's doing. Ooh, yum. Delicious. Can you guys see? Yeah, a little owl. A little cow umu. A little apple out. Luau fa ngati fa kau mi falolo. Apa luau? Ya dia lawa mix fa kasimma de. Kamo mamoi. Ya marola va sui fu mui en marul tatu tunu. Ya misela va wompa angal tatu fo kalamen de yo sa mo final. Ya fa mui atu le. Kiusi mas. Ya te o maro wainga. Fufanga ni yaso we esse a wala celebrate kanaka ya Fai de mo ia lo sa pe fa pete malanga I lungo le da wala po fela vol pa nga fo leo o fili ainga e anga ia fai maliero sa. Babe, I think he needs more pepe more okay. Me siala pa ni Australia way tapo sawa kama Ya, kai kalle mau se lau ya de lau fa nga lo kama de. What are you guys having for ku'ngai today? La lau kuka la la kuka la fai fa so me pala la kuka lo fai ne chai out. Ya. Foi o lomba. La nele como la música o me pala fo no. Okay, hold on a second, guys. Turn the camera. Wait, yeah, can I put it up? Yeah, this is what it looks like. Yeah, over here we have mamoy. O le wo mga season na mamoy. Mamoy atoa. Yeah, ako luau nga lang pa nga because we have no luau and cara and show you yeah. On mamoy ako la le wo mga on pena.
La o te whakamo o wale. Wale umu. I'll show you our humu. I'll show you our umu. Yeah, ele isi umu kuka. Oh, sure. O ila lela kama ele asa kama. Pela pe ele umu. Merry Christmas. Samo finau talo fai o le tofi al fai a vale umu kuka. Tapuala vaosia. Tapuala. Lo peke. Lo bos kanka ko ai ngale. Alright, let's put our camera here. What's for lunch today? Wah, iya fufang ale hai nga yung mga kuling ngay Brisbane, Australia ya. Mana ya lavale tawi ni Brisbane. Mana ya le sulma le la. Ya hopefully ya la le aso wale ifufu atu le baka. Faito na ima with our Tapuala family. Yeah, hopefully that. So right now, our family. Our Tapuala family in Samoa. Yeah, like family reunion. Yeah, wale away to on hi brother Christian. Yeah, la foi. If I alma took it together for all of us, label them find out what is Samoa. Yeah, we have our get together here in Brisbane. Lela if I could me aye. Right. Let me just sorry guys. Ano may fai? Kaya iling alkara kuwa. Lalaw iling nga may. Actually, just gonna turn the camera around. Yeah. Machi. Machi no. Go, I know cousin. I get one. Bad girl. Can you see it? Can we see that thing? I don't know. Yeah, fai mele fai ngal fai ai. Yo, so le lua kara ako ko ngai ave ko ngal fai ai. Kalo bolo so. Manuela Christmas sister masilu ai nga. Thank you. Oh, hi Frank. Wa mai oi man ai nga masilu makua. Lo fat fo I mo o ko ya le yangi le yo le pa ko afai le umu. Merry Christmas brother and family that's from Eva Sao. Alofa atu. And your brother Ano say Merry Christmas. Merry Christmas from Seattle. No Fatima Oto. Yeah, Lialawa. Oh, alololo le elengi lewa. Lala kuka ngai fai mo le faso me pole ala o. Wanga senga ngeso. Como foi ele ni ya. Foi mele ka lo. Oh, that's good, Frank. Le faxilo makua. Ia le fai ia le umu.
e whai e le ko ngai. Ua le sa plan ma ko ai ngai whai barbecue le paka. Me mai ia tapuala vao sia. Se kau smile fo le kama whai Sa o le Le sa ko e whai mako ngai le paka ia ai. O e whai mako barbecue So we change our plan. Because this guy, o langkar kongunga, ele fia whai barbecue le paka lang mai alo e kai mia ma. Ai manga ia alfa ia ko kuka i le whale. Ia ngā awe lola ia o le paka ia. Get together whaakasi ai ia. Ma wako al kuka le hainga whai ko ngai instead of wako whai koe kau kuka barbecue ia ngā. Ese aka ngaka. I thought of barbecue e manga ia bond over cooking the barbecue, but he said no. Ta lofa whau, ta lofa ke vanga, whapena hoi. Le ka pinga aku le umu ile masa. So what are you going to do about it? Yeah, vai. Ka pinga ngai o le umu, o le ua ka akia ia kara empty. Yeah, empty money. We couldn't find luau, like fresh luau taro leaf. O whaakau luau, umaka ngakai koe aku mako ia whaingan wenga o mga ave ume ko inga malo makua ia luau. So this is our alternative. O le luau la lea le kao lai le umu. I think it's in here. Yeah. I'll take you outside. Machi, you coming? Lewa ka kia in ma mai ako o monga benga ma season. Machi. Ai sol, eu vai lá e ofia kamaia. Vai kala au. Ya, fa makala na venga le. Ani pa langi o asa. Ai manga yo o mama ko inge askalia. Ofi le top. Mangu ya malo longam tap maka faunga nge yaso la sunga mana ainga le fa ko o ke vanga ngava. Manuia Christmas Lord bless from Coletta tawa lai. Manuia Christmas ya ulo mal fa na Luisa. Ai isa mangu Christmas lo fa foi. Fau, ia, olha al kuka le Christmas. Ale malia la le ngopai aku vai ole e manko faila nge ya kungu e aku vai ol pakai aku ole ngi fale vai ngai mang el paolo so ole pakale mo ke ia pe ama ko swimming ke away it's like 30 minutes away. Ole ala wa fe ala po ale au poise ko lo ma fanga kama le bo e ka o file le paka ya lo mo ko ka se lo ngasko ingale I fanga nga Ia saale lei wa pasia fo ingai mea barbecue lunch ngai inga o fale kalo ia ma seafood ngofo fale over le vela ngai Sydney. Sa o lei malo lava testa wala le fa so mai ia fa so mai po ako fu vanga fai ma lo fa taile fa so mai sa o lei you know that was an option for us because normally le fa ko lua ko ngai kisimasikan but normally we like to stay at home with kisimasi safe you know it's safe mai fa la velave ma. Yeah, but our family, our Tapuala family is getting together, so there's too many of us. Many kids. So we really yeah. That's why we're going to plan. Oh, asal yeah, sorry le. Okay kala ngwa ka le lo kan ngwa kama na le sa ele Ai ofi ka ko le. I ofi fai ngofi ai ofi le mo kamaya. Kabalya. O mafa nga ko ai ko fu.
Koe o. Ai o le umbu ia. Koe fulu ma, koe o ia. Vela le afi. Vela le la au ia oke. E o xia. Oh, so vai. Al mak whakau wa mai o ko lai kiki I le lai kiki lo ngā umu le whai le umu pa man. O le makoi a asa. E ofi kongo ima moi a koa. No mo le kongo vili vili le mako ma moi. This guy love kongo vili vili. See, we have a o ngā umu ia. E kongo vili vili le ma moi. But today we decided to yeah, mai au kangai o, mai so kangai o. Oh, kasi asa. Sis, ole kuka maasani lava, falai mau kengi lava mal paalifu. Asa lani ile koko Samoa. Stay safe. Langa wakele falalavi tupu nei vai taimi. I know. Oh, Han, Tapuala is asking, Tapuala family from Fair. From, Fanga I savai. Fanga savai kay mingayo lai faila reunion na lemako. But we couldn't go because of work. E Tapuala foi ia lo ia le li ile fai le umu. Tapuala ta se le kama fai umu. Oi. Ia sa ole le lava oe fau ole plan nga ye mo ki ole beach mo ki ko so wa ma ko le nge we're about an hour away from Gold Coast here. Nga fia o e ka meki makamaka e ka ele sami e kumua ia Gold Coast. But, you know, nga kupu mai lo le shooting le nga kupu mai o Bondi Beach last week. I said. Ko e sui lo mal kong po pala ai fo ye o me kumkuma ka. So we're just going to a local park, Alpaca. Yeah, pere para ai okay. Temos que eu vai venga eu. Vai venga onga. Fai fili ko le se va anga me fai le umu. Le fai le umu fai fili ya anga ma ko ngi pungu ya le ngi kuka. Ya le la beautiful day here in Brisbane. Quite umman mga yolo Christmas lo was my fafo. My son, my 20-year-old son. Alumakuha via poco. Kisaw. O la au umay yung alay ngay Yeah. Kaya e kamalo lapisi mamafa. Yesterday. Nela wala met kaya o kasawe faileu. Yeah, wase wa yalo kisi masiro kasawa. Oh yeah. Papia I se Satapuala. No, we're from Savai. But he's from Satapuala too. He's a proud Sakapuala as well. Yeah. Yeah, I may pay Penga de Penga ma ko ngay ngai. Asame le nga foi o ngam. Ya wangi papala. Ah, lo que sili vai. La fia mala mai foi ka karam lai ko la me. Ya, o que le lo me no sili. Ya, e ala ona foi o li vai. E foi o tua o nga mo
O mea whaideo mu Samoa ia le kau poi o linga ngā ole. Ngā sa e a ia kau ai loi lunga o maa. Kamba de ambole. Lunga malala. Longe fai. Ngā whaua lewa ka o mai langa kuka. What about the rest of you guys? What are you guys doing on Christmas Day? Pianga ke mai mua mai ai lewa kuata te eile fitu i nei Brisbane, Australia. Brisbane, Australia, ia. Ole, whailoa mai mea ngau kukong. Vai mā moi. Merry Christmas, Maria. Thank you guys for watching. Where are you guys tuning in from? Whiangai ko ke mai mō mai ai. E wha vai mā mo vai wha pia o e lua vai mā mo. Ia, o vai mā mo e ngā wai kong. Ka kia mai kong ngā kama. Wha vai o mā mo e ngā wai kong. O mā mo e a koa. Neng wha kau mai ngai. Mā mea ngā. Mā mo e o mā. Ia, o mā mo e a koa ngai a wawai a kukong. E kuka I whale mea ai, ang awe lola I o pakan mea lai, whai mako ke together. Oh, delicious. E lei whai la lea wai waku aku kong le bean lango I kakala kua le whoi o la kangaka ia ma. Merry Christmas, Elaine. Yeah. Ai ko kasi ale umus kumalo. E vai ai umu e fai ngo fia, fai ngo umu ma ko ngai Australia. Merry Christmas from San Francisco, ma ngai ale umu te lea si Tupe Roberts. Merry Christmas te lea, whaftai lava. Oh, it's Christmas Eve on your end, ah. Well, yay for ima mo vai lua. Ale ai olo uma fau le ma mo. Ole ku fanga le ma mo ka se le fia ku fa ku ma mo ngai. Ai nga kwa o ia ala la ke fo e fai ala o la fa so ai lo ma fau. Fa pe ia vai ma mo I. Engalo ya o va e fa vai ma mo. Yeah, well, I may kanga I may oko. Thank you for watching. Talofa lava. Kay bebela le mea lao e yaile a fionga pola taivao a voices. O fau. Mai fau bebela mea la e o yai. Merry Christmas from Auburn, WA. Oh, Merry Christmas. Ole wakasi nga Elaine I kopi kongo. Oh, mwaka mamatsu. Mariana Vasili. Ele ai ase vai ni salme faile mo se kolwa. Ele ai ase kello se mau palapalama se kello me fulu ai a vela la. Pe ia e pe ia la kauli umo. Yeah, po la mo ya seu brother-in-law la ko ro ko finga so ko lo ya. Po la ya mo. Ai mo fa fe ya seu brother-in-law. Po ala le la ka po ala faile. E faile vai se le yo me o le kausi o fai ko finga le ane anga fai mai o le o matcha le. Ai mo ya kamalo ale. E ala po me se ko ro. Vai le vai. Salo fai le amio le lava fo I tu atasila na fai ko akas. Kamal fast mala ko Manga ya ko nga sis. I know, yeah. Aya. Ole asa olanga se ko ro e fia ye kuka. Fia
vai salo e fia fai ia so fia koe fai barbecue ai le fia fai barbecue ia e manga e fai nga umu ia ne lawa ma lo lava ma na ia le swa vai o to o ma to mainlands e fa sa fo ile pusa o nga mea se anyway happy holidays from Oakland, California. Oh, we have a sale pusa. But you know why? E manga ye ko nga o nga umu ia ele ise asu. Ele asu lunga le loa mai ai. Awai anga asu yo ma ko la nge Australia. Asu e han o la si mea nga va ko nga misi fam ka la nga me ngolo. Luau male afu fai ai. O ma ko la nge Australia afa pe e fai la wafi ia e fai pe mika e ka ula le council le fa kanga mai le fai ngol pa o fai so o ma ko mo ia ka le fai ase kala vai le ele asu lunga kama le pe yo le asu barbecue ia ma vai e fai ngo nga ai se la wa ko ia le I lai tui tama mai ava vela le fa alifu kalo ngi a inga maleoka ave le Christmas lunch and mako tui tama a inga get together ngi Sydney. Manguia Christmas to you. Alofa atu to the tui tama family. Manguia ia ko get together ngi yaso ia mangaya le mangaya kuka. Mangaya kuka. Yeah, keep it simple lah. Ole mako ai nga pai kwa kuka le anga ale ai nga ya wa kulo la i o ai fa kasi ya where am I holding? Sorry guys, I don't want to be in a video. I'm holding it. Ole kai sai ko ia le. Nga nga mua. Mena len ma wala wo ka me ki ol paka. La we ka office. Yeah, I'm holding it. Okay, let me have. Yeah. Okay. Yeah, it's good. Ai Kwa laki ya oi kamalo sa vai ai ole laki kamalo le ya sa ole ya laki ngai kamalo ko ki kyo kamisia kamalo ia vai ne asko mga kut fai nga umua kamiki sa vai e simple Hey, out in a villa, yeah. Mariana, lava. Thank you for watching, yeah. O ilato le fato atau mai. Lang ale pisir kam fai live ya le lau ki kakalang wa ko se mga kaole umu. Babe, it's yeah. Ole wai kong ole o nga umu le va es kama o nga umu o ka long e fa le fa il me le an ya wa o malala nga ole ia va e fa e kol fa le umu ya la nga isi ma ko mai le le ka pe ya kon malala ke o mu se me ole o nga umu le e fa ele ya se ke le o se ngal venga e fa ya se ki mai lo nga umu so ina Manuia Christmas ya o lo fartai le faiva lo fat foi sorry Ngai ki le mo kamas yeah 56 viewers babe yeah so la ko o yo le piccole Machi Got it? Manuia Christmas ya o le uso lo falsua mal panau o le mea foda ngai ai nga les fa popo mal kok sama o kamal va ya o kamal va la le les fa popo pe ya kau ai nga lau
Love size 2. Ai ka o me ngale le swapopo. Merry Christmas, brother and family. Oh, hi Sala. Lofa kuma o lua makamaiki. Moeki si masi. Merry Christmas sa male motu. Malo le teini o le niu. Malo soifua. Tupai. Okay, ngon niu ele ngai yo ngon poe aka. Come on, guys, share what's for food, what's for lunch today. So my bolia. You know what? Ole let's fa popo male pe manga yalla for our breakfast tomorrow. So today we get together with our Tapuala family. But tomorrow it's just us sorry. O ma fa now ya my sister kasi ko wala wa ngai malanga sister mo ko lo ma fa ngau. So our kids are not babies anymore. The youngest is 8 within our 2 families. The oldest, we have 21 and 22, 20 and so makukuka makia. Breakfast. We have breakfast tomorrow so we can open the kids some present tomorrow, not today. Olela ka fa ya ko wale la mafa ngai le me ai ngai. La mafa le ko nga ngai. Alele ka fufu ako pole yese me ai if I for breakfast tomorrow when we open the alele ma ngai fa kai fa so my ma ngai lo idea han e si me ale lo ngai le ma ngai fa ngole mo Merry Christmas family from Auckland, New Zealand. Talo for Agnes. Yes, very simple way if I le mo wai e afoi ini ya kung wale ngi mo kama pa ole kele va ai mai ko ka ngai mai ele ikumu ele o nga mo so we could fit a lot more in the in there. Okay, mi foi nga fa ko amai lo nga mo se ko do fa pe fa ai si le umo ele o fie ko kon ele o fie se me kon but you know mo fa nga fa fie na ko nga mo we've used this for years if I yasi kele o me o fie kon. Don't forget the gazebo and maybe our camping chairs. There's more. Yeah, that's a message from your son. Kele o langona ina ko le komumu alfai umu paletua. Ole al komumu. Merry Christmas, guys. Enjoy and be safe. We have 61 viewers. Thank you so much for watching our live. Don't forget, we did our live earlier. Okay, milang season na le mamoy sa fay le sa fay ma live ilong ale YouTube. Ya lang ale uli ko akawasi nga ay ako le na hold this side. No, we ngala le kala si ko lo nga mai le se fa ka wa nga fi fai mai fa ka ia it's so hot mai fa ka mai fo yo sorry guys usai mai se ka fa ya ko ia fai mai lo kala si ko lo fa ka mai fo yo le lei lua mal foio ka ngofi lua ya al foio ka ngofi la le alu kua le wrapper kamale al foio le lei pol foio ana ta le alu kongole le fa le wrapper me le kong ya mai o ko le fa ngofi fa ngale ka kua si uma fam kala kula ie el kam fai pole ale le merenga fai le foio le ka milo ko le ya sela kongi ase ie sisu le fe me kankale kongi se ie sisu alu se ilunga but we never do ye uma fanga ile vai ya vai okay sela kongi se so mal case
What's for wala ako ko nga iya faftaya ila to le wakali mai mfa so mai ia ko nga iya mfufanga ngeya so ole plana ma ko le moi ka mai ki le moi kenye. The girls of the family are still sleeping because they were up last night wrapping gift. O boys la lo all our boys ngol va vea yo ka o fi mai ngufuanga le se fale. So we know that we secured a nice spot ile pakale mo ke wai le mo ke anga i ko Springfield, so fa pele ke ngai Brisbane ya Springfield le la ya se ko or kama fai lai Ola val tanto tu le fa vai o le so pe lo nga wa fa solo ia for Christmas ya po fe la val vai nga male o kalambio lo fo lo ai ya mo ti lo ai sa wa le mu fa ia ma se me ko ke anga ia wa ia ka fo ke le fa la ve ma ia ma me fo wa ku po ma di va ta ia ke lo la vai sa wa le mu me uma ia la i so kon la yo le pe le mu sama makala fo ia o vale ko se fea ni vai ka ma fa la pia o ko vie tá uma folha a maus o sai a foi lista rata e o vai ficar o soilho o sai e ai pa wa ku se ola lela o kandia o katago fia ko le meno a maus e o kanima kaya de la ka va pe ma yang ani nika Aure alfa kuah, mau jatuh tu ya pero pede kau ya, le lo sai pak kau diska, mai de o kamu ya le amaros, angkau ni, kau asa lewa, kau luar foyo le, kau kau le kau asa. Tulo sai fa foi se isio pa nau ia po tina ho la inga pa ha pe le o sorry oleo no ai lis ka ho inga le ha pia buanga o ha ma ni le ida pe ya ska va ya na ho ka ku sa mo ka pe na ya ai Machi, come here. ia rusas Come here. Here. Say hi. ai ku pe na re ni ke ro la ve ni ya ke ia ho la mo Christmas Nga le umi kan nga ele koe kang fia ia le. Nga le umi kan nga ele koe kang fia al malos. Pero le usa vale met fai fu. Mangkuaya, so yo kwa mangofa masyoko wa mangofo lai oi talon malo yon menang fenga vengai may mauka ka mangofa masyoko wa fa ako kusa makifewa ya ko fa may yele o le ko ing pia o le vale ko le bang ko ulang pia wa la ka male ya nga le fa nga ko singa yelo ka lo ko ya ko le kamale le ing pia ai sis fai kusa mami sa mo la masyoko wa mami sa mo kan nga umamang ai la ya fa inge o le sope el malo lo kala sope le pe ke ia lo va ai mai so la ako kamalo manga fangpi laaka kamalo mang fangpi ko nungan law ai ngo o fa pia ro ma fo so ko ifia kama mama si kaili Mane aka ko ai la ka kamalo male ko ka vale ofisa la aka malo vale ma fang pira ko sa fa i runga la papa o ai ke lo ai mga ngong fang pira
Ngā umang koe whaperepele se o ko roa, koe whalema misa ia. Koe kia i loa, koe se saa roanga whangpia. How long ago was that? Like 22 years ago. Kere ilo la po o inga ngā wale, whenga runga whakpia nge, ia, whakere ulo ako. O, kasi au le leo le. O le o ngā uma, se o peo le au le leo, se o ko olo, le au le leo la ngā uma. Fia kam. Bentang fia le apa malusi au wa ki kamo le ave lo pa mali. Se stanga tau lo bentang fia. Au ai sa vo ko ke le au kam fia fala au le sa alo fa sa. Someone said fia kama ei. Pai mai ia se unga li I kaitu. Nga ka le ingu nga I kaimio mala ka pi I le pango iko. Lo. Okay, lo ka nga le nga ka le. Tole maro uso. Ano se fum dia. Hi sis, Lemang, are you coming to the get together sis? Yeah, ole e whai ia le get together si mako ainga closer here. Le whai whalolo cousin just down the road from us. Yeah, but because we spent Christmas with them last year, yeah, me alternate whapenga. Le alawa wale wa ma fukaki ole ainga ka maluangi kausanga. But sis, are you coming? Let me know if you're coming to the and then I'll message you because Miri is working today. Maka ikupi o ngai kamaiki se. Mai, e ki nganga mi ngoi me rau kinge rea rei ma se move. Wei alonga ingo fuala sa whai. Machi, did you like your toy? Machi. Nga ala, o sa whai lama tua I le. Nga aisanga meat. Nga o sa whai tupuna for fast. Fale tua ele I loa le lima tamatau le nga yo ya lima nga vale. Ai, vai, angala ola o kama, ai. E whea alwa e makua e track uma mele. Wanga me kau. Hi Tam, ol ma moe. What are your plans for today, sis? Ma ngai ia whakuanga le kama whai umu. Ia, le fi whangolong mai kanka ia whakuanga. Ia, mai sia ka koe ngi Australia wai dapo le sala a sawa ia. It's not worth it, man. If I get a sala ile. Okay, let me see. Ia, whaka ele mai man mai ka ele. Le va vede so. Ai sala me lenga fui le umu. Oka. Kerenga kupe sis. O vale a asa. Kale makes sense. I don't know. Kai ele vai uma so ko but it doesn't really make sense ila o fa long o fa mai e fui o nga umu nga ia wanga isa mai le asa. Ya so lo aya o le tupe mai mau le sala sa o le lei so lenga fight no faso aku earlier I think on my live long on YouTube ngai kai out and while I'm mentioning YouTube please subscribe through our YouTube channel because it's now ready. We had some issues with it but now look ready so please make sure you subscribe through our channel. But ngau faso ngai le kai out ele my live le kai out e makwale worth an mela le le kuai I get together. My husband's cousin nga vela ka valley right off last month I think because nga rush kulile ko nga ile ay nga la sa may nga phone may le she wants to sit on the chair too. Yeah, Machi come here. Machi here, get up here. Yeah, lela foi
Oi, o le aso la ngai aso malolo i ngai Australia. Are you coming back? O le aso malolo la ngai Australia. Dapo le sala. Okay. Dapo le sala. I don't want to be on the camera. Se saule kama fai camera kang lango aku le, but I'm just talking to whaakumu ko le kaimia. So a whapea wa lenga whela o kala o ngai o New Zealand. A whapea mo le sala New Zealand. I don't know ngai kaimi pa waso yo mako New Zealand ama wa kule sala o le ticket ya be valus fukala. I think the biggest sala I've seen in New Zealand o le selaulos fukala. Ai o mai le ngai Australia oka. Pai me ole aku mo ikele kupe ngai lo New Zealand. Well, that's what I've heard. I'm not saying ikele aku mako kupe mako e ngofa ngai Australia. But pai me ole ole mako e ka ngaka o sala sole. Ole mako wa mako e ka ngaka le sala. But so on the public holiday a whaapea ke e maola sala le holiday pe for say for example lima ia pesfulu ia kilomika le o vai lo speed and a mai lo leo sala pe kol se la wongos fulu a whapea la ke sala ni ile speed ia e tapo la sala so lo wenga over mal fix la ka la sala so man it's not worth it. It is not worth it. Take your time. Aya, Marie, where about are you? We were so fired up getting it. Ofialeke, yay, Marie. Ole makua I kaungkao sa langi Australia o kupe mai mawa. Oh my gosh, sis. Oh no. Oh man, you know what? If I pay enough, how much was the sala, sis? Oh, I don't want to know. But let me know so I can show my kids because the mele wa piwa ma sangi fe aka maiki yeah sorry le ko kalango mai this is machi this is ole pepele kam fayumu pele a ile kam fayumu longa finge pele fo ilonga finge long kama hey machi okay. Ol mela la ye nga le fiala nga o pe o ma sang ya ka mai ki venga ngele ka ngo fie han fe oi o ma sang ka mai ki ele fa fu spa I really am okay. It's a bit of a drive everywhere we go if I see mama o le drive yeah o le la ka ma fa ya ko ka wa nga ka mai ki le lo over every time they get in. It took us a while to try and get them to faile fusipao e pe nga masangi ai sa o me fai ale fai loko fusipao fa kai fai ka mai ki so now they're doing the fusipao the struggle la le ye ya ma o ma fanga wa le wo drive ka mai ki o le fai ala le o le plate o wa ngi Australia pe fa pe ye ngi se mai mo mai ngi se ko ye ese fai nga la sengi ngi Australia e fa la sengi so e fa le level la sengi it goes through ai ka mai ki so o mala le learner yang so akla ia male P or P plate la lo le red P lo ma fainga al ka mai ki driver nga ia ngo ma system supervising ia le ala P le si red P le si ia le green P le si one of them lo open pa man nga le feo ia ka avale nga le curioso ka avale o ai le faise ele faise plate o whanongo moe mea langi wale ngā usula o whanga o ngi le afi o ile vaveao e o le paka e saungi ia le o e ka ofise mako spot o lo sana le drive he's 20 ia le whailanga green pea e va ai ki ngalo vai ia o so mai e wala au make sure e whaile le plate o ngala le ka ke mawhau maua le salange. It's double the sala. I do not want to. I said look up popole me nga sile lo ka ngofol falele la samalolo. Ka ke popole anga ke wa sala mai me mau kupe oka. Ke ni kupe alo ngai me o sala se. Talo for love everyone. Yeah, mo ila to le fatu. Oh, Marie, I missed your comment. I think seatbelt.
Ile Africa la. Oh my goodness. Is that how much you? Oh my gosh, man. O kaunga sasaka maiki. Sis wa unei fo ingai loa sio to loa mafi loa ilfongo fast. Oh, you're in Brisbane. So what's your plan for? Yes, I still ko anga sio ko loa ilfongo le. E alfa mo popol fasting in Brisbane. Merry Christmas lau to fama tale male ainga lo fatu. Le tuala fule mulipola. Sorry le laku kongo ia le kama fai umo e fai mai ia le e kapenga mai ngai me ai o le. I'll get together today. But thank you Marie. Yeah, ole fai ma get together ngai I Springfield. So if you come by the park, oh my gosh, no way, sis. I bet he's learned his lesson. That's a lot of money. That is ridiculous. Afrika la ekilo wa ulis ka nga kai getting a wal ka vale ang ka fet fuspa. Machi? Yeah, mako princess le. She's a tomboy. Some my kids put her put pink stuff. Say Machi, come here, I'm talking. Ikaw fa phoning a kenye mai ai. Oh sis, that is a lot of money. Yeah, okay, lo mai lo foi la ka making ngai ko e fai le kala e awange ia foi. He awange ngalonga fai fuspa. Thanks for the reminder, guys. So yeah, ole fa manatu foi nga mo o go yeah, fai fuspa, especially if you're in Australia. Le vela talo male falai la upele. Oh yam falai la upele vai wala kile fui ole. Malaki le fui ol malala le. I'm so sorry, guys. Yeah. Mga yan lang likawin ngay. Brisbane. Tommy Awapa'au, just another reminder to the kids, Play-Doh holders, his or her only allowed to carry one passenger. Oh, is that right? Is that for the red P only, or is that the same as the P Play-Doh? Thank you, Tommy. If I've got alpha so my for you ole kuangangia Tommy. Well, I had no idea. These kids have been driving around. All right. I wonder, Pole, is that but I think that's for the red P only, right? They're only allowed to carry one passenger. Yeah, I ko kanga emaila o ko ile hi Ella, talofa vailinga, talofa salu. Yeah, lenga fa yakut fa so mai pole ala kuka o le nei aso molto ona il Christmasi. Yeah, le afo ilau a afo ia fufanga alo ainga. You've been gone for long. Your followers watching. Ko sila ku de sa wala sila. E o mo asa le o. O le ma fai ele foi o nga va o ele asa ko. Vai sa wala us. Ya, o le o lua foi o wa lo ia e o kwa le ma fai nga va o le. Le sa u fia sa u va fole. O le asa. Ya, fiku fai so wa nga lo le pina ka ka. Afafiko. Te mukisa tuala. Merry Christmas, bro. Male ainga. Faftai lava te mukisa. Faftai for is it te mukisa who shared the Bible text that we used this week? I think it was her. Faftai atu lava ile malu letu no o lango ina mai for ia le tu lawa samo finau. You know, we do a mixture of things, you know, isikai mio fa yakole kalamali yo le sikai mio fa yakole le maua, especially our fa malosi, yeah. And molesi la fia for yoto, some of the oisima quote fa yaku ole mau, we have le mau, but we're not quoting the whole Bible text, but
we just, piki me ka wale mau, i o ngā whaia kwa ila ia o se whaasoa a ilunga. So in case you see our mau whaapea, ese a upo le ma orkus pa ia ese, but no ole message. Sometimes we just put the mau, and then ku o kwa ila ilunga mal message le share aku. But a whaapea ia ni me te mana o e ki fi whaasoa i ke le ia mangaku lele, ia po se mau foi, ia po se quote, ngai ki ngofo ma oe, ngai ke sila fia e kawang whaasoa le malo le atunu e mawai ia le whaamalosi foi, malosi anga foi i lisi o uso tangata sen mai i kako sa mo finau, i o ngā makanga file whaasoa ako, ia ma credits ako, ia oe le na e au mai ia le whaasoa. O ka koe whai mea e share mea whai ngā lue whātasi. E ngā lue whātasi, e susuangi mai fwoi le kako followers, ia e au mai ngisi, mangaku lei e ongo whaasoa aku nunga nei kūlau. Babe, whaasoa. Ai tulanga mango le. Ia, ai kako mompa, apale lang na mo ino le. O le tātou pokalame o le sa mo finau, ia to te le lato o comment mai ma a mai po ia whaasoa mata ngō fia. Ia, mōri ki raka whaakai ke le lava, ia e kai me tise i ka ungarwe. Ia, le comment of wai, ia i lau whaasoa. But we read all the whaasoa. Whaakai ke le lava, ma rō whaakai ko lau kolanga lango i to sanga ako. Ia malava lau kolang mai. Kai me ke like kai ma i share. Ia, ele nga kone ki sosoangi e mo liskana. Ia, me ke sosoangi po i mo o. Ia, la ko sosoangi mai tātou po kalang. O, whapi he, la ko. Kau whai kawa ako nea kwa asarwa ni vena i pua. E lea mai se i awha ko e longa. Ia? Ia awha. Ia, e whako i awha dea. Ia ko ngā i awha lea ngai longa leo mua leo mai se i awha lea. Ia, te rao o leo kawa po e. Le iei le ie mā moe leo o manka ako. I awha mā moe ke le leo o manka. Ea. Wa i fiu e wau le. Fiu e wau le asa i komu ali. O Marie le whai mai she's in your le whai mai masanga luka kawi o le. O Marie a hoi. Ni mai le. I o le whas. Awa whatua Marie. Whai mai le whai langa kalo ma langa whalai lau pele. Oh, yam. Seki lan lau pele. Whaftai Desmond, manguia Christmas se au loma whanau, ia whapena fo ia au lua, ma le ainga, lo whātu. Whalongo o ia tem, mai au makule ia whulungo le, ngaka oko ai leo kam whai umu lu. Tem, a me keo le leanga i whapenga i sio kōnua. Naa, oh, sorry. Naa, oh. Sorry, le kau ka muka ka le umu o vale asa. Vai. Na ke ai lai fai le umu pe a. I feel that we should have like a rubber thing that goes around it to hold it together. Se mai o whakuanga la waenga ia whai mei a mai masi alu. O ko wa ai se umu e moe le ia awha mare alu. O maka me sa vai. Mo o kowe alo o fi whai danga sa. O le asa le mau e opa. O vai mei le asa le e ui e le fi ala meo langa. Wala ki whai asi o kolo, wale koe whai ale asa. I'm sorry, mai nana wa sola aku i honga o whai aku. A watu a lunga tu i lunga le unu. O kwai,
Mani e fo ia se vai me ka e se fo ia fai ngole o le umua vai mo walu lungal palang keke e a vai la le sa wale lango le sa wai. Ta ko lango o lango a inga next door. Pero ai lango. Wala pe o lango o ko Lango pakrit. Ele po pe lango ma ko. So vai mo tu fai mai le fatso. Thank you guys for watching. Mga pele bangan ngai kaya wa. Oh, Tam. So if you put fakale pikir koko. My Tam, is the cocoa offer still available? Because we need the cocoa for our breakfast tomorrow. Yeah. Pea fa pea ngai abang wa lo cocoa me se makofanga. Wa alu ngai va yaso su esa ka cocoa su engi Luau. O ka ngaka ia fa ka ula cocoa ilunga ole sa Brisbane, Samoans in Brisbane. Nga le fai o ad fa ka wai cocoa ai le mafai nga ad ilunga Facebook, le mafai nga message ilunga Facebook. Ele lola ele se ngumela. Ole lola ka ngaka fia cocoa pe fa ka mai le cocoa. We would have bought a lot of cocoa I le kai me ole wo mai kai me asomalo lo e mga omieli ngol cocoa mga omiel ko pai mga omiel ko alaisa. But these people advertise afa pela e ke kao e ke sila fia ia ka ngaka le lunga lenga advertise nga cocoa lunga Samoan in Brisbane. Yeah, kango check kango fa mo la le ma wa sa ka cocoa fa ka. Ma ai le kama fa yumu e sala mo lo nga a asal. A Desmond. Lale leva. Lale leva. E querer salamo. Luau makoko falenkia. Oh, we did. Ngama oh ya, yung faaka o mga makuwako. So solo sa koko mas luau. Ya me ala linga fa nga luenga. Fa'a awe lua wet, a thick blanket that covers the callan all around. Kala sa'o lava, we used to make our umu like that. Palangke kai fia. Wala au lia mai loa le au loa ai o ke ala koe ka o fide umu. Fia ke iai Desmond. We'll be in Springfield today. If any of you is watching this live, see us at if you're heading to the Springfield Parkland. I forgot the full name of the park, but it's the one next to Orion. There's the shopping center and the swimming pool. So if you're heading there today, or if you're already there today and you see us, please come and say hello. Come and say hello, Mama. Ole, kita kalau faso le mo pisi ama le mo se kai le ko faso ile vaya sole ke apo on ku sa mo wai le faso me isi ia le kam kalanga le ku lunga ele sunga le ya ku kuma malino ya fo ina le pero si lo dice copa bayama ia e winga e fai pule se o mako i kumalo ia te teatro ia turu ko ia le fio ngai le fai ia o malo o madiu ia le fio ngai tamali tu malo e kwa ia o fa ngo ai le fa soa le mai ngai vai ngasi o le mele o ko loko o ka ia le o ka fo i ka la la vale o ina ma ko mai o le fo fa ki mo na ngai fa uskala le suma le ya ai o le makwa vai ya la no fa so le ko i va no o le mo ke ro ko ka mo me ko le le fa mo kala fa sa o do mo la o le mo ka
ia ai pe un faso ia o ni ma fai le sua ia pu una venga ma fai dan poka ia ai pi folinga mai o mai vaenga fai moki ia ale ala vai la pelo pe ai fati no ala na aula ia mas ko kwa no venga le ma ku ia pu ia ma ia o ma ko ia ma ku malo pasale ala fai sa ia o ofio se ma ko malo o le o ki nga ia ma ko o le o whamkalanga ia wala la ko e nika ka le maho ia e winga i le se ma ko Facebook o la u whamkalanga re vai kupulo i lau sum o kaunga whaisina o whako isenga whanau e kene lungo al maru tatu tulu ia e mesi la wani kumalo ma le fionga i le kama Facebook ia ki ua maua e a o se si o le a inga o le Facebook ia po se si po le kumalo ia wa ke fai ia kupulo o le kai mia ka ke te kau ia Nei sa me fai. e lo ka sa o loku o le kai mia ka ke te kau ia mo ki ngo fai ka milinga E angi o. ai le sa Kana ai vai pia ai. O me kai mia ke va ia ia lau sunga. Ia. Toi moana te o sunga toi ina. May this day brings lots of love and happiness to you and your family. Whaftai lava la sunga toi ina mo lu whaanga pa pena whai mo oi male ainga. E la sunga toi ina. Toi. Mativa sa nganga barbecue whaalifu talo KFC sapasui watching from New Zealand. Whai vaenga nai awa so ona whaia tama motu manuekis mas maa ngai ale mea aia e ko nga ia ale sunga ia mativa o ile sire whaasoa mai Marie mana tuaponga iwi au mai maa ita please. Pai mai ia Marie pai kama whai umo e ka uloanga sala. Whai ulu mangunga ke soifua. Ooh, that is hot. Alua fetuli. Alua. Ada ular kakak dia Marie. Dia mai lang komen pe alu pe kawi ma. Pulokku. Neo. Ia ata na foka ho ina le ia fa so ho ile ho I kamali i sunga ia pulo. Ia ai se matanga. Tanga io le uskanga ka ho ina le ia esau pa ali me fo ngale non komai. Ngal me ka uskanga. Ia ai le e vai a coi papá ua e ma pua que fai a pole kai mia ka ke pe kau ye loku kai mia ka pe kau ye ai mo ki mo ali se me fai aqui Hello, Fatu Marie. Manguia, you enjoy your falai lau pele. Manguia, lava ia fufonga o mangue yaso. Ia, e vai, e velare umole ai sai. E fanga nunca mai ki. E koi ki wa kang fia la. Ang ia mumo yang ikamai ki e fia la mai ma ko e fai mea ai. vai leus ko si la mai sa mo le sa le usare ko ha fiu e va ko So is it a good thing or less over for Leosa? It is. le I go le asa le ko ya Our sound get a low more fat bear. I be a little more.
What a You can hear the sound of Mamoy cooking. Yeah. they're crying out. They're crying out loud. Crying out for help. My friend Mamoy paliang. Oh, hi, brother. Hi, Jane. Yeah, may new sila. Side. Yeah. Kanga iya ko nga ilay ko. Isi ko le. Ay, oy, yeah. Yeah, machira lo mo mai o. O si mako mai le. E roa le leia machila wa lo sa ungi foi mako yo se mea. She gets really sad. Pea o nga mako sa ungi o se mea e ko. Asale mo tae ao. Ole alau me fai lau ko ilau ko inga va ai le o mono o fai e au ko fai ai mangi ki se masi ilau sunga. Mole sala. E he kau ia pulo. Mako e fai iro midi. E mako e pulo ku se mea sala. Mako ai ai no papo serra. Ah, la pere umu. La le umi kawai. E kusama le Samoa le han. E kusale umi kawa le umu I ma le Samoa. E va ve akulia. Be slow cook. Kamane pe yo le ngai yo slow cook. Nungo ngalai umi ako a. Fai, ia la lau me ai ngai fai o le. Ai we. Koe lai wako pe afu ele umu a ea. Ia whako wha mai loma. Pai lo wha ngai le malo sa moa le mai mua mai whakai lava. Whakai lava sa moa. Ia o na whasoa tu whakai kere la vela kulango lango. Ia il kako kalame sa mo finau ngi kau sama. Ia o kai ngi ke se ai ia kako se whasoa e watu pe ke lai kai. Ke react ai se kako whasoa. Ia pole alawa me tu ina. Ia o ke ngi ala wep so soangi kako pokalame. Ia o le afo I se whasoa pa ia tu ina tu lungo I lea so mleaso. Ia o se ia ole kako o kako fai ia le umana vale faso tu lungo kako pokalan ia e fa te foi le faso ko aneo o fa kausis le ai o faso ia e nga umana va nga mo mo la va nga ia ma ia tato a o ko te au ile la ke lo tanto no ia e fa ke le la vai no ko so soani ia mana ko la mo ka po kalame me ia man tu ai ke a fa pe la ke le fono pe la ke ka ko sa mo final ia fa mo le ia o la una so soani ka po kalame ia pe subscribe por ka ko YouTube channel fa mo le lava tanto no ia mo le teni se I fu ela kam ia ko la kula se ska ko la ko si sila la ia I fa ina kam ki o mo ko ya kam sa la fa ia le Kami ki au le me sala fai. ia ai mo ia la va ia so fe ma ia fa mo ia tele le tu ai ko kala min ko mo le ia Fai ese la fa mangu ia mai. se fu ia mo vi va si masi fa ese ia fa ia ko I ngai ko ino wale pa o ko ia Wale la ko. Mo se kai ni wa sia. O fia kama fai umu ngai va ai mai ya oe. Aya, o si ko lo ai manga o ke sa ke ngofo ki nga au ka fai no ngai. Okay guys, see you guys fu ele umu lo fatele atu. Man ya la va ia celebrations on Neyaso. God bless.